Mwezi mmoja tu? Mwezi mmoja. Okay, utaenda lini? Nitaenda sijui siku boda itafunguliwa. Okay, sasa mwezi mmoja ni divorce and direct? Hapana. Ungenifunga nini? Sirika. Miliki aziishe tadi. Dasuye kuba ikaze abakunzi ba Idagadure TV, amahoro y'Imana abane namwe mwese. Rero kuri no munsi uri hejuru nagize bakwe byo kuza kuvugana na Dr. Iriel guheruka twakoranye igice ca mbere kuza kumwakibonye cyangwa batarakibona nabo mugiye kukibona aho yatuganirira ku gitabo yanditse La différence entre l'amour et le désir. Rero ni igitabo nico rero tugomba tubandanye igice ca kabiri aza kutubwira les 7 causes qui sont à la base de l'insatisfaction sexuelle dans un mariage. Aza kudusigurira neza maze ko kino kiganiro kiza kuba mu Giswahili nizere ko mugiye muzocumva kandi kizobafasha. Shalom shalom doctor. Shalom tantine. Umerewe neza? Ego. Inzu yagenze neza? Yagenze neza. Wow, mani shimata kumenya Kirundi. Ego. Ndi Murundi. Dukora ikiganiro mu Kirundi. Aho ya. Doctor. Yeah. Siku zinaisha tuliongea kitabu chenye uliandika. Ndio. Unaona kama na ujitia foto. Ya. La différence entre le désir et l'amour. Ulituambia kuhusu masinye, umetuambia kisi mtu anaweza kujua kama ni désir ama ni amour. Hata kama alina tofautika kubwa kubwa. Mwana anaanza kuona premier partie na deuxième partie. Unaona tu kwa tuambia tu kadogo tu définition ya désir na définition ya amour. Asante. Ndio, namna dada Bilishwa amesema muda mchache umepita, tumejaribu kuzungumza kuhusu sehemu ya kwanza ya hiki kitabu na tumeona mambo mengi, tamaa ni nini, tafsiri ya neno tamaa, tafsiri ya neno mapenzi, na kwa vile unaniomba tarudilia tu tafsiri ya tarudilia yote ambayo tumezungumza. Watoto wanaangalia premier partie. Asante sana. Tulisema kama mapenzi na tamaa zote ni hisia zenye zinaishi ndani ya moyo ya mwanadamu. Kwa sema nyingine ni sentiment zenye zina reside mu ame ya mwanadamu. Hazina utofauti wa sana. Haziachani sana, zinakaribiana. Sababu zote ni sentiment, ni hisia zenye zina kuongoza kwa mtu ama kitu fulani. So hiyo wakati tulisema ya kwamba tamaa ama désir ni sentiment yenye inajiatashe sana kwa mtu, inaangalia sana kwa mtu, inahitaji kitu sababu ya kuridhisha mtu, inahitaji mtu sababu ya kuridhisha mtu binafsi. Yani tamaa inajiangalia, mwenye yuko na tamaa anaangalia sana sehemu yake. Lakini mapenzi nayo ni hisia, ni sentiment yenye iko ndani ya ame yenye iko partage. Unaangalia sehemu ya mwingine sana zaidi ya sehemu yako wewe pekee. Unaangalia vizuri vya mwenye unapenda zaidi ya vyako wewe pekee. Pale ndio fasi kwenye inatofautiana kidogo, sababu mtu mwenye anatamani anakuwa anataka ajiridhishe sana yeye pekee. Tandisike mwenye anapenda anakuwa anaangalia kuridhika ya kote zote mbili. Kwa ufupi ni ndio nasikilizika. Sasa kwa hiki kitabu tena umeandika page 26 les 7 causes qui sont la base de l'insatisfaction sexuelle dans un mariage. Hii titre tu kwanza unataka kusema nini? Rapport sexuel ama Mswahili ngono ni moja kati ya vitu vya maana sana ndani ya ndoa. Tena ngono ni moja kati ya sumu zenye zinauwaka furaha ya ndoa. Na maanisha nini? Pako couple za mingi ama wanandoa wengi ambao divorce, wameachana. Probleme tu ni nini? Mshambre vilikuwa haliendeki vizuri. Tumezoea kuongea na watu sana wanandoa, kusikia matatizo ya wanandoa,
Sasa unakutana kama mara mingi ni hiyo hali ya kutoridhika inasababisha ndoa za mingi zikuwe na tatizo. Na ndio sababu nikaona niandike vitu 7 vyenye vinafanyaka wanandoa wasiridhishane kingono ama kitendo la ndoa. Yaani nilitaka nisaidie wanandoa kusudi wajue nini wanaweza fanya kusudi waweze kuridhishana, parce que ni moya 7 piliers za bonheur ya mariage. Unaanza unatuambia sasa hizi 7 causes. Yes. Zile zinatuma basically mapenzi kingono. Kingono. Ndani ya ngono hapa kipindi cha ngono. Okay. Utuambie maneno ya kusikilizika dokta. Okay. Maneno ya kusikilizika. Yani watu wenye kawaida wasikie tena wa comprendre. Okay. Waelewe. Nataka maanisha nini? Nisitie maneno ya kinguvu sana. Unajua kwa sababu nishaona sio watu wenye hawajapokea Bwana Yesu tu wana divorce katika ndoa. Na wenye washapokea Bwana Yesu nao pia hizi siku wana divorce. Tena unakutana sasa moya hizi cause ndio zinatuma mafoyer na zinaharibika. Tena tunakutana kanisani wa jene hawawafundishi. Na unakutana hivi watu pesha kama reseaux sociaux. Wanajua Lily Show anajua yote atapitia YouTube atajua. Na unakutana hata YouTube samoya hawafundishi. Haiko wazi sana. Tena na upiko sasa tunakutana piko wazi sana lakini sio ya Kikristo. Okay. Jean umenga ni vitu tu umenga huyu iko anasema haya kusema apate pesa sijui ama anasema tena yeye katike haifai kwa sababu iko nasema teorie niko hai sana. Sasa tunataka sasa wa jeune hata wanafanya mariage wapasa wafundishi sana kuhusu sex. Wanazania kama sababu ni dhambi na wanapata sasa awalizishani wanaenda kuangalia pornography. Tena pornography ni dhambi. Watoto sasa tutawajulia watu nakutana tu wanataka wapatike nene waliona. Wanasababu kama hawa wa pornography wewe wako natafuta pesa. Tena wanajidroge. Lakini wewe bibi na mbe hamtajidroge. Sasa utuambie kwa maneno ya kusikilizika kabisa. Asante sana. Asante kwa huu muda. Unajua tendo la ndoa ni mafundisho ambayo yanatakiwa kufundishwa ndani ya ibada za kanisa. Si tu mikutano zenye ziko special kama vile mikutano ya wanandoa, mikutano za wajene, mikutano za wa jeune fille, za wa jeune garçon. Inatakiwa sana kufundishiwa sababu haiko laana, haiko pepo, et surtout siècle yenye tunaishi ndani ni siècle yenye kanisa inapaswa jua role yake. Jeunesse yetu iko na njia za mingi sana za kufundishiwa ndani. Anaona ku internet, pornography, vitu vyenye havina maana na inawafanya vinakokota wa mingi wana pratique presque vile mu ndoa zao, mu mashambre zao. Parce que unajua Mungu mwenyewe anaangaliaka kwa siri pako vitu vyenye anaangaliaka kwa mashambre paka Mungu anashangaa. Kuona watu wanaishi kama wanyama, yani hakuna respect ya miili ya wanandoa. Sasa tunaweza tukasaidiana sana kusudi tuweze kuielewa. Sana porque tuelewe tendo la ndoa ama ngono inatubidi kurudia mu Biblia. Parce que Biblia ni asili ya kila kitu. Genèse chapitre 4 na verset 1. Utakutana kwa mara ya kwanza inazungumziwa habari za ngono hapo. Inazungumziwa habari za ngono. Ni kweli Mungu alikuwa amewaambia ndani ya Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 na 27, jazeni, ongezekeni, zaeni, ongezekeni, mkaijaze nchi. Na hiyo usemi haikuwa wazi sana. Ni kweli Mungu alikuwa amewaruhusu ngono waishi kama mume na mke, lakini bado walikuwa hawajafanya hiyo tendo. Ndani ya Mwanzo sura ya 4 na mstari ya kwanza, ndio Biblia inasema ndipo Adamu akamjua mkewe Hawa. Adamu akamjua Hawa. Biblia isemi akalala na Hawa.
akafanya ngono na Hawa. Biblia inasema akamjua. Ina maana ya kwamba Biblia ilitaka ituoneshe kama ngono ama tendo la ndoa ni njia inayorahisishia mwanaume na mwanamke kujuana tena zaidi. Ukumbuke haiko fasi yote kwenye Biblia inazungumzia ngono ndio inaongea akamjua mke wake. No, kuna sehemu zingine wanasema akalala naye, akamkamata kwa nguvu na materme zingine zenye Biblia inaitilize. Kwa Adamu na Eva Biblia inasema akamjua mke wake. Ina maana muda wote ambao waliishi ndani ya bustani la Eden walikuwa bado hawajajuana. Malikia juana ni wakati wanafanya tendo la ndoa. Kwa hiyo kama tendo la ndoa ni njia ambayo mume na mke wanapitia ili kujuana zaidi, ndio maana nakumbuka mumoma ya fiancé tunakuwa hatujuani. Unapenda fie, mnaishi na fie, na huko na vitu vya mingi sana yenye haujue kuyeye na hawezi akavikuonesha paske hamekuwa mwili mmoja. Mboi ni fiancé ya kanisa yenye niko mimi nasema. Siongee fiancé zenye tuko nazo leo. Fiancé sio wanaonja, wanakula mpaka wanashiba na wanaomba na kirda. Yani haiko fiancé ya vile ndio niko nazungumzia. Yani niko nazungumzia fiancé ya kanisa. Nafasi ambapo mnaheshimu miili zenu, mnamheshimisha Mungu vyenye mko mnafanya. Iko na uzuri yake na iko na sehemu ya ubaya wake pia. Ya mkindoa iko na sehemu ya ubaya. Yes, ya uzuri na ubaya. Paske wakati tunafanya fiancé ya mwaka mzima, miaka 2, tunaonana, tunaongea, hatujuani hapana. Sawa? Na ndio maana unakutanaka mara mingi sana mu Kristo, mnaishi fiancé miaka 2, miaka 3, miaka 4, kisha siku mnaoana miezi 6 mnaanza fujo. Kama mmeishi miaka 3 pamoja bila fujo, miezi 6 tu mnaanza fujo. Ni kwa sababu mmejuana sasa, ndio unamjua anakuwaka hivi. Sawa? Analala, anangona, kugona sijui. Anangoroma. Anakuwaka hivi. Nimemsikia iko hivi. Yani inawabeba sasa kujuana. Sasa kama hii tendo inabeba identite ya wanandoa, kama hii tendo inabeba connaissance kuhusu mwingine, ni kitu kenye kinapaswa kuwa bien préparé. Ni kitu kenye kanisa tunapaswa ongea sana pale, kuwafundisha watu kuhusu ile tendo. Paske wengine wanajuanaka mbaya, paske hawajue koma kuifanya hiyo tendo. Paske unajua tendo la ndoa haiko tu mwili ya kianaume na kianamke zinakutanana, no. Inaomba ufundi. Ni kama vile mapishi, ni kama vile chakula. Chakula haiko tu kuwa mjikoni, uko na chungu, kila kitu, no. Unapaswa kuwa na kichwa kenye kinajua itengeneza vizuri. Paske mimi ukinitia jikoni, mimi naweza kuwa na kila kitu, mesijue namna ya kuvichanga. Na tendo la ndoa ni hivyo hivyo. Sawa? Sasa kusudi iwe na nguvu ama iwe yenye kuridhisha, yenye itasababisha mnajuana tena zaidi, kunaomba vitu 7 ili msiishi maisha ya kutoridhishana. Paske unajua dada Lilishu, pako watu wenyewe wanaishi mndoa wanateseka sana. Kuteseka juu ya nini? Mwanamke alikuwa satisfied ama alirizikaka ile samedi ya kwanza ya ndoa na dimanche ya asubuhi na lundi magharibi. Kuanzia pale anaishi maisha ya mateso. Mwanaume anaweza kuya anafanya kenye ataweza, akimaliza na analala, hateni compte na bibi yake. Tena wamama wengi wanateseka kwa sababu ya mapenzi. Alors que tendo la ndoa ni kama match ya football. Kusudi football ikuwe bien na watu wote wapige mikono, inabidi pakue ekipe mbili zenye ziko même niveau. Pakikuwa ekipe moja yenye iko yulu, Real iko yulu, Barca iko chini. Barca iko juu. No, okay, moja iko juu na nyingine iko chini. Elewa kama itakuwa ni entraînement. Parce que utasikia ma 10 à 0, 8 à 0. Haileti tena uzuri ya kuangalia mpira. Mais kama ekipe mbili ziko mu même niveau, una sentir que match iko bien. De façon que balo ikitoka nje na rudia tena mbio mterrain. Hakuna muda ya kupoteza parce que ekipe mbili ziko en forme. Mais ikifika wakati balo inaweza enda nje na hakuna wakuleta balo na wakia kule, ekipe moja haiko nguvu, haiko strong. Na tendo la ndoa ni vile. Ya inabidi mume na mke mkuwe mnaelewa. Mume anaelewa na mke anaelewa.
itazidia football. Okay. Yes. Tuexplique nini? Tutafsirie. Okay, tutafsirie sasa hizi seti. Voilà. Ndio maana deja nishafungua kitabu. Yeah. Hapa niko deja mu 27e page. Yeah. Ninataka tujaribu kuangalia sasa vitu 7 vinavyosababisha kutoridhishana ndani ya ngono kwa wanandoa. Please siongelee wa fiancé. Yeah. No, wa fiancé kama amuridhishane haiko problem yangu. Hapa tuko mndoa. Yes. Basi kama fiancé au mwanaume au mwanamke kwa tusikiliza hii haikuhusu. Yes, parce que uijue tu uko unaijua théoriquement afu ta pratiquer kushafika. Voilà. Hii inaangalia wakina mama na wakina baba. Yes. Ni juu hakuna fiancé mwenye anaweza weza ridhisha mwenzake. Yeah. No, ni tendo ya wizi. Haitwi tendo la ndoa, inaitwa tendo la wizi. Voilà, huko una tricher. Na wakati huko una tricher hauwezi ukarizika hapana. Yeah. Juu mko unasikia sikia nje. Nani ndio anatokelea? Akili haiko fasi moja. Tuangalie ya kwanza, kitu cha kwanza ambacho wanandoa wa marie. Mkirundi ni wanani? Hapa yuba kanda. Abubatse. Wala. Abubatse. Tuangalie kitu cha kwanza ambacho kitawasaidia. Hapa ndani ya hiki kitabu naandika manque de préparatif de l'acte sexuel. Ukosefu wa maandalizi ya tendo la ndoa. Ile ni kitu cha kwanza. Ni poison ya kwanza, ni virisi ya kwanza yenye inaharibishaka ile uzuri ya tendo la ndoa, na unakutana kutokuridhishana inatoweka, haitakuwa tena. Wakati mimi naandika ukosefu ya maandalizi ya tendo la ndoa, nini nilikuwa na maanisha? Unajua tendo la ndoa kwa wanadamu ni tofauti na ngono ya wanyama. Na okay, wanyama leo wanakuwa mieux placé que sie wanadamu tena. Aucun jour hautakutanaka kuku anakuja tu anapandia mwenzake kuku. No, wanakuwaka na taa ya kuprepare. Unaweza ona kuku anakimbiza mwenzake kutoka Kigobe, anamkamatia mujabe. Deja preparation ile. Nani kukimbizana? Wewe ndio unaita kukimbizana. Mimi haiti kukimbizana. Okay. Sawa? Ni wewe ndio unaiona wanakimbizana. Meao tena hawaendake kimya. Kuku hawaendake kimya. Wanaendaka na wiko wanalalamika, njoo maandalizi kwao nao hivi. Okay. Hautakutanaka mbuzi anakuja tu na anaanza panda mwenzake mbuzi. No? Kuna vitu ambavyo mbuzi kwanza wanaanzaka kuwenye wanazoea wanyama baleza aelewa kenyeliko na maanisha. Hautakutanaka pigeon anatoka tu yulu na anaruka kumwenzake pale pale. No? Pigeon anaanzaka na rukule kwanza, anavimbisha shingo. Sawa? Hata kuku ni ya kuvunjika. Jogo haku yake na anaruka tu yule ya kuku. Anaanza katia libawa chini pole pole kwa anazunguruka fasi moja hivi. Nimewahi sikia mwalimu mmoja iko ana explain ile libao kitia chini maana yake nini. Nikafurahi sana. Maana yake nini sasa? No, sikumbuki. Sikumbuki, ni zamani sana. Sawa? Okay. Maandalizi ndio nguvu ya kila kitu kile tunafanyaka dunia. Kila kitu kile tunafanyaka. Kila kitu tunapaswa kuwa na maandalizi, preparation. Tunaanza kiangalia mazingira mazuri. Na tendo la ndoa kusudi ikuwe vizuri lazima iangaliwe. Tukisema lazima iangaliwe tunamaanisha nini? Tunapaswa elewa vitu viwili. Pako tofauti kati ya hisia ya mwanamke na hisia ya mwanaume kitendo la ndoa. Sawa? Tendo la ndoa ya mwanaume inafanyikaka na kichwa chake. Cerveau ndio inafanyaka tendo la ndoa kwa mwanaume. Tandis que kwa mwanamke ni ame, ni acte, ni force yenyewe natoka muame. Asa hapa watu wawili wanapaswa kuwa prepare. Mwanaume anapaswa prepare mapenzi ya mwanamke pour que excite kitu kia maana myeye, mwili ipite ndani ya tendo yenye tayari moyo iko tayari. Na mwanamke anapaswa andaa cerveau ya mwanaume vizuri. J'imagine mlishinda mnatukanana mchana yote kisha usiku anambia sogea hapa. Utakuwa na ejaculation precoce. Sasa bwanangu anakuwa kasa kuku, yeye ni 2 minutes anamaliza. Il faut voir anaingia ndani na
moralma iko hiyo. Sawa? Mkichwa chake iko namna gani? Inabidi kuwa na maandalizi mazuri kati ya mume na mke. Nikisema maandalizi mazuri na maanisha nini? Kitu cha kwanza na maanisha karesi. Yes, ni kitu cha maana sana. Karesi wengine hata karesi hawajui. Unajua kama karesi ni kugusa tu maziwa ya bibi yako, unacheki ulimi mrudini yake, mkinywa yake, unamgusa mnywele. Sasa okay, fungula miguu. No. No. Okay. Nimesema hivi. Karesi ni kitu cha maana sana kwa wanandoa. Yes, kwa wanandoa. Na karesi haiko mikono tu na ulimi na midomo. No. Kuna wanaume ambao wamefikia kiwango cha kuelewa ya kwamba udhaifu ya kwanza ya mwanamke ni masikio yake. Yana karesa kama mwanamke wake na maneno. Yes, anamwambia maneno zenye mwanamke anapendaka sikia. Anamwambia maneno zenye moyo wake inahitaji kusikia. Anamwambia vitu vyenye viko vinatoka moyo yenye inapenda. Inafanya mwanamke anajisikia kama iko tayari, anajisikia kama anapendwa. Basikia unajua kwa mwanamke maneno ni moja kati ya vitu vyenyewe vinamuonyesha kama anapendwa. Sapako wengine wanaume wenyewe ni babubu. Yeye hakuwaki na vya kuongea. Anajua katoa na gusa. Hana hata maneno. No, sioke hana maneno. No, hakuna mwanaume mwenyewe hakuwaki na maneno. Yuko wenyewe wasemaje? No, ni wanafiki, ni wabongo. Porque mwanamke akuitike unapaswa kuwa na maneno za kumconvince. Hakuna mwanamke tu unakutanaka mmoja anambia utakuwa bibi yangu we dada. Unaanzaka na maneno, dada nikikuona weusi yako inanikumbusha vitu vya mingi sana mu maisha yangu. Kuanzia siku tu nilikuonaka moyo wangu ukaanza waza tofauti na vile nilikuwa kana waza kaza. Ni maneno zile. Mesa yenyewe wa mingi wanaoana zile maneno zinakosekanaka. Na ukimkuta nje iko na zile maneno kwa wingi. Ndani bubu ni mwongo huyo. Yes, crow. Wala ni escrow. Wewe ndio unasema tena nzuri sana ni escrow. Sa maneno ni moja kati ya vitu ambavyo vinaandaaka mwanamke. Na unampatia maneno zenye anahitaji. Mbali na hiyo pako gift, kado. Inaweza ikamwandaa nayo. Probleme ni juu ugumu ya maisha ya watu ya mingi ile taa ya kado. Kuna wabona mtana wako na wengine wanawake. Kwa nini sasa hao wanawake wana kila siku ya nyumba ila kwa mke wake sizani anakosa wakati, tutakosa wakati aje na piko wa nyuma wako uliko na katia. Ni probleme yenye inaweza kuwa partage na mwanamke ama mwanaume. Kuna wakati yenye wanawake mnasababishaka wanaume banakosa ile moyo ya kufanya kitu kile tena. Na kuna wakati yenye wanaume ukosefu ya mapenzi tu moyo inamfanya haizipatia mke wake giti, anaweza patia mwanamke wa nje. Mimi nasema wanawake mnasababishaka juu ya nini? Pako wanawake mdunia wenye hawana shukrani. So wakati yenye hauna shukrani kwa vitu vidogo, unavunja moyo, hautapata na vingine kesho. Mbona kuko wanaume wenye nao ni wagumu tu. Ile upendo kuletea mke wake giti hakuwa kitena nayo. Tendo la ndoa linapaswa andaliwa vizuri lakini unapaswa ongea, unapaswa mkuwe na muda mzuri sana wa kufurahia maandalizi yenu ya ndoa. Na kuna wakati mwingine yenye mama ya mingi wanalalaka na makola. Unakosa kama atacheza sketch usiku mkitanda. Unakosa kama atafanya boxe ama iko na nini niseme iko na komba usiku kama pipo baridi. No, baridi kwa wanandoa iko. Mimi na comprendre, unaweza ni poser ile question juu ya nini hivi. Ile question yako mimi naielewa iko fonde sana. Na mimi naweza répondre kama kwa wanandoa baridi haiko yake. Okay. Ya hawakuwa kina baridi kwa sababu watu mbili walikuwa pamoja, baridi haiko yake. Surtout kama mapenzi iko, amsikia kama baridi. So kuandaa hiyo tendo inaipatia nguvu. Pako watu wenye anaanzaka tendo la ndoa na anamaliza minute ni juu hakuwa na maandalizi mazuri. Alikosa maandalizi, alikosa muda ya maandalizi parce unajua pako wengine wenye mvua tu ikanyesha. Sogea huko chini, juu tu mvua ilinyesha. No, tendo la ndoa haiwezi fanyika juu baridi iko. Mtazala sana
Mtazala sana. Watoto ya accident ndio watakuwa wa mingi. Wajana 5 ni kwa kubariki. Voilà, 5. Non, 5 là pas. Kwa célibataire 5 ndio saa ya baridi. Na kwa marie pako saa ya baridi. Haiko 5. Maandalizi inaweza kuwa mnaacha kwanza shambre yenu, mnaenda ku hotel. Si mnaenda ku hotel, naambia tunaenda kwanza tusavure ku hotel. Hii semene tunalipa hotel, tuesee kwanza mazingira ya nje ya nyumba yetu. Nayo inasaidia, ni maandalizi mazuri. Sawa? Mnaweza enda ku hotel, chakula pia aina ya chakula, sikipako chakula zingine zenye azo peke zinasisitaka ile envie ya tendo la ndoa. Façon tu mke wako anatengeneza, ushakajua saa iko na besoin yangu, anatengeneza chakula fulani, maana yake pale iko anasema baby I need you. Na mimi napashwa chakula tu, kutengeneza chakula. Vile vyote hawajua leo. Ndio sasa na kama nijui sasa. No. Hiyo sasa inatokea kwa chakula chenye bwana anakuwa anapenda ama ni bibi ndio anakuwa anataka chakula. Mwanamke ndio anajuaka mume wake na ndoa iko na kode za mingi sana. Unajua kuna wakati yenye mimi siwezi ambia mke wangu mimi nakuhitaji leo sheria. No. Mimi navala tu kilote fulani yenye anajua hii kilote akikivala hii. Maana kiko kinaomba kitu fulani. Ashaka ndio ile kilote nikiivala. Maana pale niko mimi naongea. Na hata wageni liko mnyumba zote bwanangu akavala au akaanza piga tu ka sifflet. Iko wananiita kule. Unaona ndoa inapaswa kuwa na kode za mingi sana. Unajua mke wangu akitengeneza hii chakula maana yake ananihitaji. Mke wangu akifanya kitu cha hivi ananihitaji. Na kwa wengine manguo nazo zinaandaa tendo la ndoa. Problema ni juste ya Waafrika tunajua kama tendo la ndoa ni ya usiku tu. Ni chakula ya kwanza mdunia yenye Afrika anakulaka na haiko anaona. Usiku. Lazima na matala zote. Nimewahi sikia pastor mmoja anasema katika ndoa wasizimishi mata. Of course yes. Hampashi zimisha hata. Mnazimishia nini? Tena haiko tu ya usiku, haiko uchawi. Uchawi ndio inafanyikaka usiku tu, hawezi wanga mchana. Kama mpango piko wa nyumba 6 7 8. Watu tu watoto wanajua wanajua kupiga chako kwenye dirisha. Okay. Pale sasa manake na mko mbox. Paske box ndio hamwezi mkapigana kimya kimya. Lazima box isikikane kama kabisa ngumi iko inafika kwenye nenda. No, haiko komba. Ni vitu yenye viko ndani tendresse, viko ndani upendo na upole. Haiko mpaka mvunje mbali kwa jirani waseme, "Hey, macho mtauana." Mnaweza kuwa hata nyumba za ABCD. Unajua za ABCD? Hizi masomo premier A B C, mko mnyumba za vile mnapatiana ndio mambazi hivi. Haina haimaanishi kama mtakutanana. Maandalizi ni kitu cha maana, inarahisisha ile tendo inakuwa fasile, haitakuwa ya nguvu sana, haitasumbua sana. Si wanamke tunaendaka polepole, ni jua hapa kuwa maandalizi. Kama maandalizi iko mwanamke ataenda mbio sana. Ile ni kitu cha kwanza. Kusudi wanandoa waweze kuridhishana, kunapaswa kuwa maandalizi mazuri ya tendo la ndoa. Yes, mnaiandalia mazingira. Yes, maandalizi yanaweza chukua muda mrefu na tendo unakutana haikamati ndani paske ilianzia mkichwa kwanza. Mulianza rizika ndani ya kichwa kwanza. Tukamate ya pili. Ndio. Yenye inasababisha ndoa za mingi hali ya kutoridhishana isikuwe ni manque de dialogue après l'acte sexuel. Ukosefu wa majadiliano, ukosefu wa mazungumzo baada ya tendo la ndoa. Unajua tendo la ndoa ni kitu ambacho haitakiwi kufanyika kiuadui, ama kivita. Ni kitu ambacho kinatumiwa ili kuamsha tena upendo katikati yenu, kukuza tena upendo katikati yenu. Sasa kila baada ya tendo la ndoa, wanandoa wanapaswa kuwa na mazungumzo. Hayo mazungumzo yanahusu nini? Mwanamke anaambia mke wake leo mume wake samani. Mwanamke anaambia mume wake leo sikushiba. Kwa mimi nasema ushakuwa malaya wewe. Ushakuwa na roho ya nguvu. No, ni haki. Kama mtu akushiba anasema sikushiba. Sai nimechoka ila nitajitahidi
kesho unilipishe hii deni, nitalipa deni yako. Sio tu kuongea sikurizika, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo wanandoa wanatakiwa kuongea baada ya tendo la ndoa. Sasa dokta, unasema ngo mwanamke kama anasema hakushinda, unasikia basi tupatie jibu mwanamume bwana yake na mume wake na mwambie eti kesho nikumbushe. Yes. Sasa pakifika kama bibi anasema leo kabisa siku. Mwanaume atamforce. No, atavumilia kabisa. Huku mbele tutaiona. Ya tutaikutana huku mbele, italeta jibu bila shaka. Ya maongezi baada ya tendo la ndoa ni kitu cha maana sana. Haikuwaki ndoa za mingi sana. Ya unamalizaka tu kama ni asubuhi, kama ni mchana, na papa iko mutawele yake na iko anajiandaa kwenda mdushi. Hakuna maongezi. No, hiyo ni ubakaji. Lazima kuwe na muda wa maongezi, dakika 5 ya maongezi, dakika 10 ya maongezi, na mkiona vema hata dakika 30 ya maongezi. Ulisikia chakula ya leo. Kila mtu ana express feeling yake. Chakula ya leo ilikuwa utamu, haikufikia ya juzi, haikufikia ya jana. Nini ilikosa? Vitunguu havikwenda vizuri. Leo sikufika kwenye nilikuwa mimi nawazia kufika. Ni kitu kenye kinaonesha upendo na usirimu, mko civilize. Mko watu wenyewe, mko sama kuku. Kuku njo hata kuku wanazungumzaka baada ya ile tendo. Na wanaanza kula mchele pamoja. Yeah. Tendo yenye iko na maongezi baada ya hapo inakuwa ni kitu cha mzuri sana, na inatengenezaka akili ya mtu mpaka unajisikia mimi napendwa. Na wengine mnakuwaka tu mko mnaongea tena na mnajisikia mnaendelesha tena. Mwile tu maongezi yenye mko mnaongea, mnaambiana, mnapigana ma story. Donc mnaongelea kenye kinahusu yenye mnamaliza fanya. Ya mnaongea vraiment kila kitu kilikuwa mzuri. Inasaidia na unakuta na mtu ngozi ya mwili iko mzuri paski anaongeaka tu kuhusu tendo la ndoa baada. Ndio maana kuna wamama wengi wanakawia kazi. Ama sana wababa wengi. Wakingalikuwa jeune marié unakutana alikuwa anafika zamani kanisani, alikuwa anafika saa 12 hivi, sasa anafika saa 3 saa 2. Ile ni mawazo yako ndio unawaza. Alifika saa 3 saa 2, ndio alikuwa ndani hapo. Hapana. Ile tendo haiko accident ya kusema kama mnashikana kama accident. No, ni kitu kenye mnapangaka, mnajua muda wenu. Okay. Mnajua muda wenu. Sherehe leo tutakuwa na saa ya mzima. Kwetu sio tunazungumzaka. Ndio sherehe. Leo ni dakika ngapi? Naambia anatoka leo ni desert. Mbona unashtuka? Kuko farasi za wanaume mwe dunia. Cheval ya papa. Kali hiyo kali. Mboni example, usianze imagine sasa ni mfano. Sawa. Leo ni desert. Usizani ile desert ni no, ile desert mko mazungumzo. Yaani mnapangia muda ni saa 2 ama ni saa 1. Sasa mwile saa yenu mnajua namna gani mtapanga kila kitu. Ya tunasafiri dakika 30 na dakika 30 za kufuata ni dakika za maongezi. Unaanza ongea. Kuna wakati mwingine hata unakutana mwenzako anasinzia, mlikuwa mnaongea alishasinzia sana. Na ni mchana haijafika usiku. Maneno inasukua moyo mpaka anasinzia. Hapo sasa utamlamusha. No, hautamlamusha. Ukimlamusha unamkosea paske saa yenyewe unasinzia na uko na maneno za mzuri moyo wako. Unapashwa lota ya mzuri. Hata shevani kiacha raje utajitahidi tu. Bwana anaweza kujitahidi. Ndio, utajitahidi sana najua. Maneno mazuri ama maongezi baada ya tendo la ndoa ni kitu cha mzuri sana ambacho kinasaidia. Mnatunza magonjwa, mnatunza probleme zenye mko nazo. Unajua na muhimu maongezi njoo papa mara mingi sana tunaprometra vitu wenye hatutaweza fanya. Na mwanamke mzuri hapa njoo anasemaka hitaji yenye iko nayo. Sheria nilikuwa mimi nawaza atufanye kitu fulani. Masikio pale iko tayari kusikia. Unaitika tu vyote. Hapana vile wenyewe mnafuatana kwa sababu sasa haukaja sukari mboni. Mlikuwa na shambre au mlitoka mshimu au mliruka tu kumiti mkaparashite na mkajikuta fasi moja. No, mko na shambre fasi kwenye mnapashwa mbele. Probleme zote hapa ndio kwenye wanazaka ziongelea. Sheria nilikuwa na probleme, niko mimi nasikia hapa kuna niluma. Niko mimi nasikia voila. Unajua pako wa papa wao wanaishi na wabibi yao wamehabajiri magonjwa zao.
Bibi anagonjwa, utasikia tu ni alishakufa. Bibi yangu alikufa. Alikuwa anagonjwa nini? Jua nini? Hamuna taa ya maongezi. Na mkiongea inakuwaka ni masambo kusambishana. No, hiyo ni mambo ya utoto. Maongezi ni kitu cha maana. Sawa? Baada ya tendo la ndoa. Na kitu cha tatu ambacho kinasababisha wanandoa wasiridhishane ni manque d'un accord de l'acte sexuel. Manque d'un accord de l'acte sexuel. Ukosefu ya mapatano. Unajua ukosefu ya makubaliano ndani ya tendo la ndoa inaitwa ubakaji. Ndio maana ya ubakaji. Kumfanisha mtu tendo kinyume na utashi wake inaitwa ubakaji. Babakaji bazuri, wabakaji wema haikuwa kiawe tunaonaka walikamata mwanamke wa tunao. Wabakaji wema biko ndio mu mashambre za bamarie. Ya mule ndio mwenye mnakuwa violence za nguvu. Ndio mnakuwa ka ubakaji ya mingi sana. Parce que kusudi tendo la ndoa liwe vizuri, kunapaswa kuwa makubaliano kati ya watu wawili. Haikuwa kitu wenyewe vinafanyika juu tu uliamka ukisema njoo hivi niko. Sasa sogea huko. No. Ni kitu kenye mnapaswa ongea. Hani najisikia leo niko na njaa, nakwambia siko vizuri sijisikii. Unaficha njaa yako. Usema sema mimi ndio mwanaume mimi nasema naanza enda nje. No, ile ni mtoto na ni vitu vya nyuma sana. Kunapaswa kwa makubaliano. Kuna wakati mtu alishinda anatumika mchana yote, mwili haiko disponible. Ukamforce unaharibisha. Unaenda fanya vitu vyenye havina sense, havina uzuri. Na wakati yenyewe mnapatana, mnakubaliana. Pako ba mama, wengine ni wabakaji nao. Mama yeye peke anakuwa anajiservira, anasema ni chakula yangu. Tanikataza no, ni chakula yako kama mimi kunapasha kwa makubaliano kati yako wewe na chakula yako kusudi kikwe kitamu. Sawa? Ukosefu ya makubaliano kati ya wanandoa inasababisha kufanya tendo ya ubakaji kuliko kufanya tendo la ndoa. Sasa hapo nina swali. Kuna ila mwanamke kwa kusema kwa sababu sisi wanatupatia education, unakutana mwanamke anakuwa anaogopa kujua nini. Lakini unakutana mwanaume hadi 18 ans anajua maposition kwa sababu anaona pornography. Sasa unakutana vile vile anaona anataka sasa yote Mungu. Unakutana piko tu ile anataka kwa sababu alishaviona wala hataki alishaonja. Huo wa kwanza amemfanyizia. Kama huyu mwanamke wa kwanza na yeye anajua ashaonana na watu wengi. Unakutana mfanyizia sasa vitu vyenye hata mwanamke mwenye ameoa hajui na yeye alijua hata hayaviona. Unataka sasa piko tu imeona unakutana nataka hii position ama nataka ukamate fake. Lazima kuwe makubaliano kati ya mume na mke. Ni kitu cha kupatana, mnaelewana. Na ndio maana Biblia inasema hivi, Wakorintho wa kwanza sura ya 7 na mstari wa 5. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 5. Paulo anasema msinyimane bali mpatane. Manake mnaweza patana mnasema no. Hii mwezi yote hakuna kufanya sex. Tuko na vitu vya mingi sana vile tunapaswa tuache kwanza sex. Na mnapatana mwezi mzima. Tena mnaishi vizuri? Na mnaishi bien. Mnaelewa? Yes, mnaweza patana miezi 2, miezi 3, hakuna sex miezi 3. Na inapotea, mnafanya vingine, mnawaza vingine, tendo la ndoa mnaacha kwanza. Hiyo inawezekana ndio? Yes, inawezekana. Mepako watu wenyewe ni waroho, iko saa bata. Yeye iko saa bata. Hata siku haiwezi pita. Na siku ikapita mvua tu ikanyesha. Paske mvua njoo wa mingi wabakaji wanafanzia yaka ubakaji. Ndio maana unakutana kwa miezi moja Desemba wanapasha kuzaa. Wanazaa sana. Mwezi wa 4 wanapasha kuzaa mamimba. Wala juu ya ubakaji, ni kipindi cha ubakaji. Yaani mnafanya tendo yenye haina makubaliano au kupatana. Ni makosa ya sana na itasababisha mfanye vitu vyenye haviko vya nzuri. Mnajua pako nitaizungumzia huko udhaifu ya ngono, impuissance sexuelle zingine zenye haiko maladie, mais ni juu mnafanyaka vitu vya utoto, vitu vyenye havina ndani maturite, havina ndani ukubwa, inakufanya kujiona sawa vile unagonjwa, alors ya ugonjwa. Ni question tu ya information, kijua kama hafanya kitendo la ndoa juu uko disponible, mais banafanyaka juu ko bien préparé parce que mumepatana.
we na mke wako mmepatana, we na mume wako mmepatana. Inasaidia mfanye kitu kenye kwanza umejiandaa vizuri, we peke kujua leo niko na mache, niko na vitu yenye sitafanya vya nguvu paske niko na mache jioni, niko na mache mchana. Voilà. Muda wa mapatano ni kitu cha mzuri sana, sababu haiko ubakaji. Unapasha kuwa na makubaliano. Kama ulikuwa mwanandoa mwenye haukuwa na makubaliano na mapatano na mwenzako, eneo ya kwamba mnaishi kimakosa na hamwezi sikia uzuri ya ile tendo. Hako watu wenyewe wanazeekeshana ndoa, wamebangaliki, wana feel ile uzuri ya tendo la ndoa basi wana respect principe zake. Okay. Kitu cha ine tukivuka hapo, sababu huku mbele kuna vitu ambavyo itabidi tuongelee sana. Kitu cha ine kinachosababisha kutoridhishana ndani ya ndoa, hapa ndani ya hiki kitabu inaandikwa manque du pardon entre conjoints. Ukosefu ya msamaha kati ya wanandoa. Unajua dada Lilisho, ndoa iko na matatizo ya mingi sana. Ya ndoa iko na maprobleme za mingi sana. Na kuna wakati wanandoa mnakoseana na mnaongea na vinaishia pale na mnafanya tendo la ndoa. No. Kitu kia kwanza kenye inabidi kujua, kuresoudre probleme ya ndoa haikuwa ki probleme entre wanandoa, haikuwa kisagi civile ya waselibateri na watu wengine wote. No. Probleme ya ndoa haikuwa kiresoli kwa kulombana msamaha, sheria unisamehe. Kusema sheria unisamehe haikuwa inatunza maumivu ya moyo. Mekia maana inakuwa ni kuangalia cause, ni kutrete cause ya probleme kenye kiliwafikisha mkoseane. J'imagine unafanya infidelite sexuelle, unakosa uaminifu, unakutanana na mwanaume mwingine wala mwanamke mwingine nje ya ndoa yako, kisha unaambia mume wako nisamehe mume wangu, bineshia pale? No, tatizo haijaisha. Nisamehe ni maneno ya kawaida, na inabidi kuzungumza nini njo cause yenye iliruhusu ufanye hii tendo. Muna traite cause ya probleme, me hapana probleme. Sawa, na ndoa ya mingi juu ya kutrete probleme na kuacha cause pale pale, inawafanyaka wanaishi maisha ya maumivu ndani ya moyo. Yeah. Na hii ndio sababu kuna wanandoa wengine ambao maumivu imejaa ndani ya moyo, kusudi aweze kufanya ngono mzuri na mke wake ama mume wake, anapasha mupatia picha ya mtu mwingine. Picha ya ex wake fulani ndio anaivalisha mke wake. Inamaanisha nini? Unafanya ngono na mke wako, mwenye huko unaona ni mwingine. Pale unajisikia kama uko bien parce que hauoni mke wako. Moyo wakati inajaa maumivu, hakuna kitu cha maana kenye utafanya. Na wengine biko na mioyo migumu, akiomba msamaha hata tutrete probleme yeye hasamehe yake. Kidogo na kidogo anakumbuka katu yenyewe alifanyiziwa. Raison pour laquelle unaweza kuta wanandoa biko mtendo medenku, mwanamke anakuwa maji baridi. Anakuwa mwanamke mwenye iko mfriko, iko mfridge. Tatizo ni nini? Moyo haujasamehe. Wakati bado kuko probleme kati yenu wanandoa, msikimbilie tendo. Mumalize kwanza hiyo tatizo. Mutrete kwanza probleme yenye iko katikati yenu. Baada ya hapo, tendo la ndoa itakuwa ni kitu kizuri sana. Ya, itakuwa ni acte ya reconciliation, tendo la upatanisho. Ya, baada ya kupatana, mnaongea, mnafurahiana na mhakikisha kama kweli mnasameheana kutoka ndani ya moyo, tendo itakuwa vizuri sana. Sawa? Okay, tuvuke hapo. Tukamate ya kufuata ya tano, manque de confiance entre conjoints. Ukosefu wa imani. Wanandoa kama hamwaminiani, hata tendo la ndoa litakuwa haina maana. Unajua moja kati ya sumu zenye zinauwaka uzuri, furaha ya ndoa, kutokuaminiana ni akabambi sana ndani. Wakati unaishi na mwanamke mwenye hauna confiance naye, mwanaume mwenye hauna confiance naye, hata tendo la ndoa haitakamata. Juu ya nini? Unakuwa huko unafanya tendo la ndoa na huko unaliwaza. Si tu mwanaume akifanya vizuri unasema bali mshofe kwanza kule nje kwenye alikuwa ndio anakia malizishia kwa nini. Na ile mawazo tu ikaingia,
kila kitu kitabadilika. Lakini hapo Dr. Maki yako fiance hawezi kujireka tu hivyo. Mtu anaweza sina confiance tena na wewe kwa sababu ni quelque chose. Yeah. Yes. Bamarie wanandoa haukuwake na confiance na mwenzako juu haya kuumizaka. No. Mfiançaye unakuwa na confiance na mwenzako parce que hayakutendeaka vya mbaya. Niko na confiance sio juu hayakutendeaka vya mbaya. Nimesema vibaya. Kujua na mimi nitakuuliza leo. Unakuwa na confiance na mwenzako juu hawiaonaka vibaya vyenye anakutendeaka. Parce que hata mfiançaye mabaya zinafanyikaka mais uko prudent sana mwenzako asijue atakukatala. Sawa? Asa ba fiancé unakuwa na confiance na mwingine parce que hawiaonaka vibaya vyenye anakufanyiziaka. Siku utaviona confiance ina disparaître. Tandis que mundoa haiko vile. Mundoa haukwake na confiance na mwenzako juu ni mwema haya kuumizaka. No, unakuwa na confiance na mwenzako parce que uko obligé, hauna option nyingine. Yani uko obligé unajitengenezea amani wewe peke. Unajua huyu mtu ananidanganyaka, mejuni kwe na amani ni réussir. Inabidi nijiambie kama bwanangu iko fidèle, bibi yangu iko fidèle, pale tunaishi bien. Parce que saa yenyewe unajua bibi yako iko infidèle na muroho yako natia bibi yangu ni infidèle, unaharibisha kila kitu ndani ya ndoa. Furaha ya ile ndoa haitakuwaka na makofi na mangumi zitaanza. Sawa? Hataki kuambia ukweli hautaitikaka parce que hauna confiance naye. Inababeba wapi? Inawasaidia nini? Haiwasaidii kitu. Sasa daktari, unaweza kuniambia kama naweza nikasikia amani moyoni mwangu. Naona mume wangu iko infidèle. Nikakuwa na amani kabisa. Niambie kitu chenye kama mpiko mama yuko natusikiliza, anajua kama mume wake anatoka nje. Sio wa bwana tu wanatoka nje. Piko hata na wabibi wanatoka nje. Paka kwa piko na bwana mimi kwa tusikiliza, anajua kama bibi yake anatoka nje. Unaambia anaanza kitu cha anaanza kufanya ili asikie amani moyoni mwake. Kwa hiyo sio tuende kwa facile sana. Yes, haiko facile na watu ordinaire hawezi weza kujifanya. Ile ni kitu ya maturité, ni kitu ya grandeur, mtu mwenye amekomaa sana. Unajua watu ya mingi biko na kufa mbele ya wakati ni jutu ya vitu vidogo sana. Infidelité yenye unajua haipaswi kukosesha amani parce que ukijua kama bwanako yuko infidèle haimaanishi kama alikuwa infidèle siku ulijua. Alikuwa kama infidèle depuis zamani na ile siku ndio 40e journée yake ilienea. Siku ya kisungu. Voilà. Siku za mwizi ni 40 zilienea ile siku. Sasa siku zote zenye alikuwa infidèle na haujui, mbona ulikuwa na amani? Utaniambia ni juu nilikuwa kasijui. Oh no. Kujibia vile ni makosa. Hapana juu ulikuwa haujui. No. Nilikuwa siambani. Donc siamu. Mkamata mkono msupu. Marawa si wewe huyu nini? No. Ile ni mwizi. Ni mtoto. Hapana. Unapaswa kuwa na confiance na mwenzako, hapana jua anakufanyia tu ya mzuri. Mdunia hakuna mwenye anafanyaka vizuri tu. Sawa? Hakuna mwenye anafanyaka vizuri tu mdunia. Sasa confiance ni kitu kenye si peke tunakreaka. Hakitokanake na wenye mwingine iko anafanya. Parce que ukikuwa na confiance na mwenzako juu anafanyaka tu vizuri, utajilumiza kesho. Iko na sehemu ya gauche, ni sehemu ya udhaifu, ni sehemu ya vibaya. Anaweza kuwa hakukufanyizia infidelité sexuelle, mais papo vitu vya mingi mundoa vyenyewe vinafanyaka, hauna tena confiance na mwenzako. Peut-être telefone inayala makode. Kitu chote kode. Voilà. Hauya mkamataka na mwanamke wala mwanaume, me iko na maapele zenye hawezi pokea, rezo haikuwake kwenye huko. Ukikuwa tu network inakatika. Inabidi enda zunguruke atafute network sababu mwanangu. Mimi nakuwaka poison ya network yako. Unaona deja hauya mkamataka mbaya, me anakutengenezea mawazo yenye inafanya hauna tena imani naye. Unaanza jitengenezea wewe peke, anaongeaka na mabaraga njoo bana. Anakuwa na wanamke njoo bana. Hayafanya mbaya. Amani esko ni anadanganya watu. Voilà. Wewe peke njoo unaanza jitengenezea hivi. Asa puke usifikie ile maisha, unapaswa kuwa na confiance na mwenye unaishi naye parce que hata haumwamini njoo bwanako, hata haumwamini njoo bibi yako, hata haumwamini utaishi naye sawa vile vile. Huyu bwana mimi naanza kamaona sisi iko sali shaka gonjwa. Kama shaka gonjwa na wewe shaka gonjwa parce que wewe njoo bibi yake.
Sasa kusudi usiweze kufika pale, inabidi kujitengenezea amani ya wewe peke. Unajua ukijitengenezea amani ya wewe peke, inakusaidia kukuwa na confiance kwanza na wewe peke, na unakuwa na confiance na mwingine, peu importe statut yake, peu importe matendo yake. Inakupatia kwanza amani na unaweza jua kumsaidia parce que uko na amani. Probleme za mingi za ndoa zinaishapa kama mama alors que zilikuwa simple jia nini? C'est parce que anaitraite na roho ya kulumia. Anatraite na moyo ya kujaa damu. Hautapata solution. Unapaswa jiforce kwanza wewe peke jitengenezee amani. Na kisha jitengenezea amani, unaweza angalia sa kote ya probleme, sehemu ya probleme. Tanke hauyajua résoudre probleme yenye iko mweye peke kwanza, usiatake ya mtu mwingine. Alors que probleme yenye iko ndani yako wewe peke ni manke ya stabilite. Hautulii, hauna amani. Sasa hauna amani ndani ya moyo wako, utaresoudre infidelite ya wanako aivitanza. Sasa hiyo amani katika moyo utajipatia ndio wewe peke unaitengeneza, unaimpose moyo wako. Kila mtu ni maître wa moyo wake. Ame ni parti yako. So unaona niko na manipule mkono yangu. Unaona na mimi naweza manipule na mguu yangu na kichwa changu na moyo na mimi naweza imanipule vile vile. Moyo wangu tulia. Ni mimi ndio mimi naimpose moyo wangu. Okay, hakuna kitu kenye ushaka force moyo ifanye alors que wewe peke haupendi. Mtu anakuumiza unasema sitaki nimuoneshe maumivu yangu na unajiforce kufurahi na unacheka ndani ya moyo uko na maumivu. Lakini sasa hiyo ni hypocrisy doctor. Tena hata kama unacheka, sura unajifanya nacheka na kuchekea. Na kuchekea unaona kana kuchekea lakini moyoni kinakuwa. Yes, haiko hypocrisy. Mundoa haiko. Lakini unasikia kama sio tena amani, najipatia amani na kuona na kwambia karibu sheri na kutengenezea maji lakini ndio tukana. Ndio maana na ndio vile vile unaweza impose moyo wako furaha na moyo unaitika furaha. Nilishuhudia kufikiaka unajiambia mimi nataka lia pour que ionekane kama niko na maumivu alors que na hauna maumivu. Na sentiment ya machozi ya kilio inajimanifeste na unalia na wanazania kama uko serious, kumbe hauko hata serious. Unaimpose moyo wako. Sawa? Kama unaweza impose moyo wako ililishe mwili na vinawezekana. Unaweza impose moyo wako ifurahi wakati hauna furaha. Ndio sasa nitaka waielewe mzuri kwa sababu kuna mama wengi wanaumia katika ndoa. Haiko ya kila mama lilisho. No, ni ya mama mwenyewe amefika mdimension ya kucomprendre que source ya amani yake ni yeye pekee. Fidelite ya bwanako ikikuwa source ya amani yako, anza prepare franga za serkei yenye watakuzikaka ndani. Banaume presque bote biko na ma deception, biko na ma trahison. Hawezi sema bwanangu mie hayatoka nje, bwanangu mie ni wa hivi na hivi. No. Kia maana tu ni kujiambia bwanangu na iko sawa vile bwana wengine. Anaweza kutanana na accident un jour anaenda nje. Mebikinifikia kitu cha kwanza ni vipokee kama tendo yenye ilishafika. Basi kenye kinakushindaka ni nini? Ni kukatala kitu kenye kilishafika. Lakini Bible nayo inasema ukiona mume wako kimbana kabisa hoteleni, yani kuna una divorce. Niko natafuta hii andiko mkichwa yangu. Piko na ni Paulo. Ni Paulo ndiye kuambia mkuta mhoteli. Hapana, hoteleni ni mtia tu kwa kusema ka fresh. Watu wacheka kwa tusikiliza wasirambigwe. Okay. Hapo ndio nasema, unajua kama piko ndani ya Biblia doctor. Piko neno linasema ukibana bwana iko infidelity. Divorce inakubaliwa. Walikuwa wanauliza kuhusu divorce. Okay. Kama divorce inakubaliwa. Yaani niko nataka usikilizishe watu wako wanatusikiliza kwa sababu piko mama anataka kusema hivi, mimi nikibana mume wangu iko infidelity tunamalizana. Okay. Na piko bwana iko tusikiliza anasema mimi nikibana mke wangu iko infidelity tunamalizana. Ndio sasa tena anajibaze na maandiko. Niko na andiko moja hapa Mithali 12:5. Mithali Proverbe chapitre 25 verset 28 inasema asiyetawala roho yake ni mfano wa mji uliobomolewa usio na kuta. Acha nitafute version nyingine tusikie nayo itatuambia ni asiyetawala roho yake. Una comprendre pale?
asiyetawala, asiye mtu mwenye hajui tawala, hajui domine moyo wake. Ni sawa vile muji yenye inabomolewa na kisha haina mirai, haina ukuta, donc haina hata securite moya. Mimi nataka hii itusaidie. Sikia hii version inasema nini? Mtu asiyeweza kuzuia hasira yake ni kama mji usio na ulinzi unaposhambuliwa. Ile version nyingine na translate moyo sawa vile hasira. Na ile ya kwanza inasema mtu mwenye hajui tawala roho yake, manake mtu ndiye anatawala roho yake. Sawa? Unaimpose roho yako. Question ya mzuri sana. Yawezekana kuko mama mwenye iko anatusikiliza na amejaa maumivu ndani ya moyo. Mume wake amemkosea mara mingi, ama mke wake amemkosea mara mingi, parce sio papa ndio wanakoseanaka. Mke wake amemkosea mara mingi na sasa iko anajiandaa kusema da divorce. Mimi nataka kwanza hapo tu comprendre que divorce haiko solution. Non, pako probleme zenye divorce haiko solution. Au contraire, divorce ni kuaggrave tena probleme. Peu importe religion yako, divorce haiko probleme. Ukiangalia wa divorce wote utakutana hawakupataka kenye walikuwaka wanahitaji. Sio wote, wa divorce wa mingi hawakupataka kenye waliwaziaka kama wanaweza pata divorce. Unafukuza wa kwanza, unakamata wa pili, na unamfukuza kesho, unakamata wa tatu na unamfukuza kesho. Hauyapata solution, ndio maana huko unafukuza. Na kila problem inaweza kuwa na solution. Est-ce que unajua kama pako probleme zingine zenye solution yake ni kuicomprendre tu vile iko na kuishi nayo? Kuignore probleme. Solution tu ni kuignore. Kama probleme gani tupatie exemple? Infidelité. Parce que ndio kwenye tuko pale. Bibi yako anafanya infidelité, unamubana. Juu ya nini ujiue ujisumbue juu ulimubana aloki haujui alishaka ifanya mara ngapi na hukumubanaka. Tena na ukamupenda sana. Benye wanakomalishaka watoto benye haviko babo. Sasa yenyewe unajua kama mtoto haiko wako ndio unaanza decide. Ulishasomesha, ulishafanya kila kitu. Okay, unataka decide nini sasa? Zile siku zote hukudecide kajua nini? Ni juste kujua kwa vile umejua isha ule mtoto na umpende kama mtoto wako. Manake kucomprendre probleme na kuitika vile iko inakuwa ni kuiima nguvu. Na hii ni kitu kenye watu ya mingi hawajui. Probleme ina force ya kwanza ya probleme ni saa yenye na kuneutralize. Mimi nakumbuka nimewahi pata probleme mara mingi sana, sio nimewahi pata probleme parce que mimi naishi modonia. Nikikutana na probleme, kitu cha kwanza mimi nasekiriza kama wangu. Isiingie mumoyo. Isipate fasi mumoyo wangu. Hata nijiue sitapata solution. Kifo yangu haitaleta solution. Ilishafika na kwa gisi vile ilishafika, mimi naikubali vile imefika. Haitanistresse. Mimi naishi na amani na niko na problem. Parce que saa yenye uko na probleme na uko na amani, utaweza kuitafutia solution. Sawa? Ndio maana couple zote zenye ziko na probleme, couple zote zenye zinaishi mikokotano, mko karibu na kudivorce, kwa rehema za Yesu Kristo mwelewe kama divorce haitakuwa solution ya probleme yenu. Au contraire, mnezenda kutanana na vibaya tena zaidi baada ya divorce. Unaona unakutana kwa mingi wale divorce, mais quelque temps après wanaanza tafutana tena. Au sheria pardon. Mlifanya vitu wala haki, mlifanya vitu mbio mbio, hamjapata muda wa kufikiria kwanza. Sawa? Biko sasa watu wanasema tunaishi miaka 15, tunaishi miaka 12, tunaishi mwaka mmoja. Kwa nini hauzai? Kwa nini hauzai? Wakutana ata sasa au nao aichukua ndani ya moyo wake, unakutana kwanza familia inatia ndani. Kwa nini hauzai ule bibi? Kwa nini yule bwana azai? Yani niaje kama couple iko tusikiliza, unamaliza miaka mingi wanapata mtoto. Niaje wanaanza kutupatia amani. Yule anaanza kutupatia amani dokta. Ila sasa watu wa nje. Nina rafiki yangu aliwahi niambia hivi. Mimi siku ile nilikuwa mfiansa. Partner wangu alikuwa tulikuwa tulisema kama hatutafika tunazaa. Yaani kwanza tufurahi kwanza tusafure kwanza maisha yetu. Tusikie kama nyene kama tunaishi kabisa, tunakula raha ya watu wawili tu.
Sasa wakamaliza mwaka mmoja bila hawajaza. Okay. Watu sasa wakaanza. Wakamaliza mwaka wa pili bila hawajaza. Watu sasa wanasikilizana watu wewe wawili, tena wanafurahia kabisa. Ila sasa watu wa nje. Ila sasa wazazi. Unakutana sasa wanakuja wanaingia. Ikabidi sasa nataka kutia matatizo ya wao wawili. Ama ulikundanganya unasema ulileta tu kwa sababu ya uzazi. Sasa hapo anaanza kujipatia amani ndani ya roho kivipi? Okay. Ça vile africain haiko facile. Parce que wa africain tunaishi hatuishi kwa kusikia moyo, me tunaishi na masikio. Amani yetu inadependre na kenye watu wanasema juu yetu. Sawa? Furaha yetu inadependre na façon yenye watu wanatutrete. Watu wakikutrete mzuri uko na furaha. Watu wakikusema mzuri uko na amani. Ni esprit ya basese, vitu ya chini sana. Ndani ya maisha ya ndoa ni maisha ya watu wawili. Hatuzae, hauzae, sizae, mapenzi iko zaidi ya mtoto. Sawa? Mtoto ndio wa maana zaidi ya mapenzi. Lakini hapana. Ukisoma Psalm chapitre 127 na verset 3 inasema watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Haiko si ndio tunatengenezaka watoto. No, ni Mungu ndio anatengenezaka watoto. Ukisoma 1 Samuel chapitre 1 verset 5 na 6 utakutana Biblia inashuhudia des fois Mungu akafunga tumbo ya Ana. Sa yenye Mungu anafunga. Ukisoma Isaïe chapitre 22 na verset 22 inasema umepewa ufunguo wa utawala wa Daudi na akifunga hakuna awezaye kufungua, akifungua hakuna awezaye kufunga. Manake kama Mungu anafunga, hata watu wakuseme haitafungua. Sawa? Sapako vingine ni magonjwa ndio. Unaweza mkatunziwa na inapona. Mnatunziwa na inapona. Manque ya confiance entre wanandoa inafanyaka tendo la ndoa lisikuwe mzuri. Mimi nadhani msikilizaji wetu ameelewa. Confiance haiko kitu kenye mtu anameritaka. Ndoa si tu maisha ya kawaida. Confiance ni resultat ya mérite. Ulifanya vizuri na mérite confiance. Mais ndoa confiance ni prison yenye uko obligé uishi ndani même si hauna tena confiance na mwenzako, umejua ya kujitengenezea mazingira ya mzuri. Unajiambia upe kama bwanangu iko vile iko na abakie vile iko. Mimi ninalinda amani ya moyo wangu. Voilà. Kitu cha sita ni l'impuissance sexuelle. Yes, udhaifu kingono. Voilà. Impuissance sexuelle mara mingi sana ni kitu kenye kinasababishaka kutokuridhishana ndani ya ndoa. Yes, kutokuridhishana. Pako wanaume wenye hana uwezo ya kufikisha 5 minute juu ya bibi yake. Ile uwezo hana. Yeye ni 1 minute, 2 minute ameshamaliza kila kitu. Haijakuwa kabisa ndio impuissance sexuelle parce que kia maana mtendo la ndoa haiko minute, haiko saa zenye mnafanya, mais ni satisfaction, ile kuridhishana ndio kia maana. Unaweza fanya 2 minute na mnaridhishana parce que mlikuwa na maandalizi ya mzuri. Mepako wengine wenye ni magonjwa, ni ugonjwa. Yeye ni mtu voilà, iko impuissant hapana juu ya hata preparation ya mzuri ikuwe akiingia tu 2, 3, 4 fois déjà amejakile, amemaliza. Ile ni impuissance sexuelle. Na pako wanamuke wenye nao biko na ya vile vile. Mwanamke anaweza kuwa impuissant? No, wanakuwaka baridi. Ya mwanamke hawaitake impuissance, ina sahau terme yenyewe. Mara mingi wanaitikizaka usikilizaji hata tusaidia. Sasa hapo Dr. Mwanaume impuissant anaweza kaoa. Kwa nini nena anaenda kutafuta mwanamke na iko impuissant? Kwa sababu wanasema kama mwanaume mwenye iko impuissant aweza kataka mwanamke. Pako masorte za impuissance. Pako impuissant mwenye mwili yake haisimamaki. Ya mwili yake ni kulala hata umutie kusheze electrique, mwili yake iko vile vile haitatingizika. Ya ule akaoa ni azari. Na pako impuissance yengine yenye mbegu zake za kianaume hazina nguvu. Si haziweza tengeneza mtoto. Hata mkutanane na yeye
mbegu zake haziwezi kutengeneza mtoto, ni mdhaifu naye kingono. Na pako yengine yenye mwili yake ni ya kidogo hivi, ya kidogo sana, nayo ni impuissance sexuelle. Sasa huyo mwenye anaona mbegu zake hazina kupata zijua kama mwanamume mwenyewe tusikie. Bala, zile zinajulikanaka ni baada ya kuoa. Ya ukishaoa tena mnafanya kila kitu mtoto akui. Nataka pima mbegu mara mingi. Na ile tunakuwa ni shoke ndani ya ndoa? Hapana, haiko shoke. Itakuwa ni shoke ni kama mlitengenezaka ndoa sasa civile orphelina. Fasi kwenye mwenda chuma watoto. Na kila kitu kinawezekana mndoa. Haibidi kujiprepare kusema okay, mtoto wetu wa kwanza watamuitaka nani sheria na mko confiance. Mkimkosaka? Anasema kama mwanamume anajua kama mbegu zake hazina haliambi mwanamke. Hata bimwambi? Sasa mwanamume atajua ndio nilikuwa nimeuliza swali. Si ndio nimesema mkisha oana saa yenyewe mnakawia hakuna mtoto wanaendaka pima kila kitu waone nini akiendeki. Kwa isilimisa sinafika mwanamume na mwanamke kwa tusikiliza waenda wapimisha pakile tumape. Kupimisha na hizo mbegu. Wapimishe na hawa ya oana. Yes, ba juu ya mesure ya prudence wanaweza wakavifanya. Kwa sababu isikui koze ya ku divorce yani. Hamwezi divorce juu mbegu hazina nguvu, ni utoto ile lisho. Okay. Maana pale na bunyumba ikamata orphelina fasi kwenye mnaenda jikamatia tu watoto. Voilà. Okay. Impuissance sexuelle, okay, hapa mkitabu iko develope sana parce que muda wetu unaendelea. Ni kitu kenye kinafanyaka ngono ikose nguvu. Ya inakosa nguvu. Niko na ingine yenye mimi naitaka impuissance sexuelle, mwanaume mwenye anaweza kawia yulu ya mtoto wa watu saa 1.5. Ino ni impuissance sexuelle nyingine, ni udhaifu ya ngono ina. Paka mtu anaanza kusikia tu bwanake anakuya, roho inaanza piga anasema ile pepo tena inaingia. Ya ile nayo ni dhaifu. Ba medecin wanaweza tunza zingine na zingine ni kizalikio ya mtu kama unaishi na mwanamke mwanaume wa vile upendo itawale ile faiblesse yake. Yeah. Kitu cha saba, la comparaison de l'acte sexuel. Comparaison kufananisha. Hapa mimi nataka niseme na badada wenye biko wanatusikiliza. Unajua comparaison inatokanaka na nini? Ni kama pako vitu viwili. Hawezi compare na uko na telefone moja tu mbele yako. Utaicompare na nini? Bo j'imagine we dada unajipermettre kukua coach wa maekipe za kawambi na hauyaolewa. Unakoche Real, unakoche Barca, kisha un jour unaolewa na Vitalo FC ya Burundi. J'imagine bitakukuia. Mtakuwa tu mnakutana na hivi kenye kinaingia mkichwa yako ni Real Madrid. Na hata huyu Vitalo FC afanye nini, hautarizika kaju weye mkichwa yako mko ekipe za nguvu sana. Voilà. Pako ndoa za mingi zenyewe zinateseka sana juu ya comparaison. Ya mwanamke alitembeaka sana parce que mara mingi comparaison zinakuwa ni kwa mwanamke na kwa wanaume ba faible mkichwa. Yes. Mwanamke alitembeaka sana, alikutanaka na matembo, kakutanana, unajua tembo? Na machevale. Voilà, chevale. Magnon. Kisha un jour akaolewa na kondoo, mwana kondoo wa Mungu. Ushakutanana na matembo, kisha un jour unaenda kwa kondoo. Yeah. Deja comparaison itajitengeneza hayo peke wewe. Ndio sababu wadada wanatakiwa kujiheshimia parce que haujui mwenye atakuwaka ni wapi. Sawa, haujui atakuwaka ni wapi. Samwa atakuwaka ni kondoo, samwa ni mbuzi ya Yesu Kristo. Hana nguvu sawa kizi vile simba zenye ulikutanaka nazo mupase. Ita sanctionner vie yako siku zote. Comparaison nyingine yenye nasababishaka wanandoa kutorizishana ni vya motivi. Hapo mwanaume yeye hawezi kufanya comparison kwa sababu mwanaume naye anatembea tena anafika naye kwa mwanamke mwenye ashafika dogle ya mwisho naye anampandisha afu akipata mwanamke mwenye haji. Voilà. Kwa mwanaume silisemei sana parce que mwanaume ni koche ya mwanamke. C'est sûr que pako ba mama wenye nao ni koche ya bwanao mama anakupiga shema ya terrain bako nasema haki ya Mungu.
Mko papa sasa ni kitu gani kinatiaka hivi kuona mwanamke ndio iko anakukoche hapa fanya hivi, hapa pase hivi, hapa fanya hivi. Voilà. Mko papa ni kitu cha kawaida. Kwanza kila papa ni mwalimu wa bibi yake. Kila papa ni mwalimu wa bibi yake. So kipitani ni mwanafunzi yeye papa ni kawaida ni mprofa wa university. Afu mwanamke wake anakutana ni maelezo wa msekondari. Biko simple sana. Okay. Mwanaume niko simple. Mie madame wangu nilimwoa na iko na 19 ans. Na mie niko na 32 ans. Tulikuwa na ikare ya kabambi sana. Ya mie naye. Alikuwa mtoto mdogo mwenye hajijuie yake kitu. Mie njo coach sasa mwenye nikaanza pana coaching. Okay. Binakamata muda, binachokesha, sometimes binatia na hasira, mais ni question ya wakati tu avec le temps un jour. Nilizania unazuka furahi kuona wewe ndio unatufundisha level wako. Ndio, unafurahi parce que ni wewe ndio unamfundisha, mais binatia uchungu juu ya nini? Pako vingine vyenye kuke apprendre binabidi wakati. Mbona unasema akose hivi tu uko unaifanya na makusudi. Binaanza kuumiza moyo. Mais je unajua mimi ndio mwalimu mwenye niko mimi hapana kutavumilia. Kwa wakati fulani ataingia mritme naye. Okay. Comparaison. Non, sio tatizo. Kuna wakati wengine yenyewe vya MTV viko vinatualishia ndoa zetu. Ya MTV. Mimi nataka niongee kitu kimoja. Wenyewe banacheza kama filme pornographique ni ba acteurs sawa vile wa Jack Bowen na ba acteurs wengine. Anacheza kitu kenye ni scene. Ni kitu kenye walimwandikia kwa papier acheze hivi. Anapasha tia ndani professionalisme. Ionekane kama kweli ndio vile vinakuwaka. Parce que mfilme wanapiganaka masasi, alors que walimpiga masasi mwa juzi, atacheza yengine kesho ule mwenye alikufa juzi. Mais anatuonesha kama realite amekufa kweli hakukufa. Na wale wanachezaka zile filme nao haiko ndio maisha yao, haiko ndio yenyewe wanaishi. Mais ni roho yenyewe iko nyuma yao juu ya kudetruire dunia. Sapako wanandoa wa mingi sana wenyewe wanaishi unyama. Haiko tena tendo la ndoa, inakuwa tendo la unyama. Kinywa anaingia kisha anatia tena pale mkinywa hayanao hata mimi najulizaka vingine. Wanadamu huko ndani kweli. Mama biko na roho za nguvu zenye Mungu alimbaka nazo ni haiko fasile. Ya inatoka fasi ya uchafu, fasi ya mbaya, kisha inaingia mkinywa pale inashisha. Bali vitoa wapi? Bali vitoa pornography. Bana mfilme. Deja ni kitu kenye sio kizuri. Hatupashe compare kenye tunapasha fanya na yenye wengine wanafanyaka. Kila mtu iko na specialite yenye Mungu alimpatia. Kila mtu iko originale wa yeye peke. Ule wa mfilme acha afanye ya mfilme, wewe rizika na yako yenye Mungu alikumbaka nayo. Kenye haujue apprendre, mais hapana kuapprendre njia zenye haziko za mzuri, haitakuwa gani. Hiki ni kitu kenye kinaletaka kutorizika ndani ya wanandoa, kufananisha tendo la ndoa. Na mimi nataka nikuwe sawa vile ule wa mfilme. Unajua droge zenye ziko mwili yake? Na mimi nataka nikuwe sawa vile niliona mfilme fulani ya Waamerika. Eske unajua nini iliwapuse kufanya ile? Eske wewe naye mko sawa? Mko na alimentation? Ama matabia yako aliyakira ni ataipokea. Ya ataipokea, anaifurahia vitu unamletea. Comparaison haiko ya mzuri, si tu ndani ya tendo na ndoa. Viko vya mingi sana vyenyewe vinaandikiwa huko ndani. Msikilizaji wetu anaweza kujisomea yeye pekee. Nashukuru sana. Nizere ko muriko muratahura cyane yafashe umwanya kandi birakwiriye kuko turiga hama tukamenya wowe ukiri umujene uri mu nzira yo kubaka bizi inye biragufasha kugira ngo ubake urugo rwiza. Wowe uri mu rugo naho kuko mumvise ko hari amapfa twavuze kubari mu rugo nyene ukabona ko urugo rwawe ruri kugenda nabi, nawe kino gitabo kirashaka kugufasha. Rero ico nagomba mvuge ni iki? Nagomba mvuge iki gitabo cyanditse mu Gifaransa. Kandi abarundi turazi Gifaransa tukamenya twarize. Rero ushobora kuba utatahuye Igiswahili nk'uko ko turavuga, mugabo Igifaransa ukabukizi. Iki gitabo rero urashaka kukirondera. Bavuga ngo abarundi bo ntidusoma, epro turakunda gusoma. Rero reka tumenye ukuri ha mukuri kudukwidegenza, maze ingo zacu zihagarare neza. Rero urashaka kurondera kino gitabo. Kino gitabo nyene mu Dr. Yele niwe yacanditse.
rero ushobora kurondera iki gitabo ni ukuri si c'amapage menshi ntikirambira bababwiye ko kitarambira gifise page 106 mugabo igitabo amasinye yose aherera kuri yego ni 106 urumva rero 106 n'ukuri ariko uzoguma wiga kugira ngo ugire urugo rwiza birafasha. Sasa dokta, mtaweza kasema hiki kitabu atakitoa wapi? Kwa sababu mimi siuishi kitabu. Ndio. Hiki kitabu anaweza kaitoa wapi? Ama akitaka wewe anaweza kupata wapi? Asante. Ni namba za simu. Unaweza kanipigia kwenye namba za simu. +243 ni namba ya Congo, +243 na ndio ya WhatsApp hii 97 085 56 88. Okay, ubu kurara bi video uraza kubona inimero ziza gucanga hamwe ya iyi video yacu iza kuba ari ya Dr. Uvire umukeneye cyangwa ukeneye iki gitabo urashaka kukironka. Jena mamvuga ati tumenye ukuri hamukuri kudukwidegemvya. Dr. Asante sana kwa kunipatia wakati tena ulitufundisha maneno ulitufundisha maneno ya mapenzi. Hapana mapenzi ya akomeye ya mzuri. Sasa kwa kumalizia nataka kuuliza makestion yene aupashi kuitika kujibu ndio, hapana kichwa hivi, hapana kufanya hivi. Hapana yes, hapana no, hapana oui. Nikisema ya na kufunga. Yaani na kwa je na kushinda. Ndio. Sikufungi mprison, je na kushinda. Ndio. Unaelewa? Tunaenda. Ndio. Dokta, nituambie jina lako Dr. Uriel. Jina langu Dr. Uriel. Dr. Uriel, una mtoto? Nina mtoto. Antina anaitwa nani? Anaitwa Uriel Emmanuel. Uriel Emmanuel. Mtoto jina lake. Madam yako jina lake nani? Jina lake Gaele nani? Gaele Kitima. Ndio jina lake. Yeye kwa wapi? Niko Goma. Afu hizi siku uko? Niko Bujumbura. Uko Bujumbura? Niko Bujumbura. Na umesema siku ngapi kwa Bujumbura? Mimi nafanya mwezi mmoja. Mwezi mmoja tu? Mwezi mmoja. Okay, utaenda lini? Nitaenda sijui siku bora itafunguliwa. Okay, sasa mwezi mmoja ni divorce and right? Hapana. Ungenifunga nini? Sirika. Mimi kaziisha tadi. Bakujira idagadure toujours la gagnant. Nakushukuru sana dokta. Mimi sishukuru. Ndabwire iyo dokta ansinda sinarikumukira. Rero imani ishimwe cyane. Kunda mutsinda. Dokta. Unajisikia aje kuona nilishu? Vibaya sana. Akini tunamaliza ngote. No, tunamaliza vibaya. Tunamaliza ngote kwa sababu mimi nashinda. Bwana. Unamaliza ngote? Tunamaliza ngote kwa sababu ulisema unaikana, lakini ulishima. Sikuwa tayari kushindwa. Na ulikuwa kabisa ulijitahidi. Okay, ndabashimye cyane rwose bigoma abanye nacu. Waambie wafanye subscribe watu wa Kongo. Mungu awabariki sana watu wa Kongo. Hii ni emission ya Dada Lele Show inaitwa Idagadure TV. Ukisubscribe utakuwa umefanya kitu cha maana sana. Ndio. Waambie mkirundi nao mugire subscribe abarundi mwese. Okay, nuko nyine duhejeje ugire subscribe ugire j'aime wakunze kino kiganiro ugumu kibanda ukanipartage nukuri tumenye ukuri hamukuru kugiye kwidegevya. Rero ivyo nababwira nuko ndabashimira cyane kandi ndabakunda cyane mubandanye mukurikirana Idagadure TV kandi mubandanye mupartage. Reka shimira abantu nukuri uko dushize ko bashira ku mapost yabo ya mastati. Reka shimire Theodore Bisoro Theodore abandi zibashimira ku yindi video ikurikira kuko ubu mwanya wagiye. Bisoro Theodore reka ndagushimire cyane kuko wewe wamupartaja ama emission ya Idagadure TV. Merci. Doctor, asante sana. Asante na asante kwa msikilizaji. Sasa kitabu kinauziwa ngapi? Kitabu kinanunuliwa tu $10. $10. Ndio. Mumarundi sasa $10. Sijui mumarundi. Okay, muzovugana nawe inbox mumwandike kuko yatanze nimero ziwe za WhatsApp, nizo nimero muza kuguma mubona ngaho ku munsi. Rero reka ndabashimire cyane. Ciao ciao, bye bye. Bye bye.